Hello, welcome to my channel Mahiyawal. Ngasi amuk anova topic ama pudon luxury. History yamna maruba topic amani the Vijayanagara Empire. Howrasi Vijayanagara Empire. Wariyasi Delhi ki Sultan Muhammad bin Tughlaqna magi capital bo New Delhi dagina Daulat Tabak po matamda sangdogo matamda warini. Damda Muhammad bin Tughlaq dynasty yamna phau pani tho magi maming ni tam sida magna Muhammad bin Tughlaq na panwa matam sida token currency autopa amadi Delhi ki capital bo Daulatabad ta hongdarakpa matam sida Muhammad bin Tughlaq ki control hai Delhi Sultan ki control se south ta khara sontharagla mebako sontharagla matam sida south ta anoba empire malinkhala meba machin manau ani laga Harier Musung Buka Haidana, Adogi Empire, Duni Vijayanagara Empire, Haribasi. Haiba Masimano Anisina, Aming Kaharkaya, Harier Musung Baka, Haiba Masimano Anisina, 1336, the Mona Tunga Bata to any Mapalda, Vijayanagara Empire, Silinkaki Vanevako. Haiba Vijayanagara Empire, Si Tunga, Dynasty Marie Laki. Haiba Dynasty Maria to the Kakano, Hamatamda, Sangama, Saluba, Tuluva, Musung Arabiduni. Aduga matamdu Vijayanagara Empire ki kingdom ki capital se kai da oirame matamda Eastern Karnataka des labor site Hampi have mumsida oirame ko Hampi have se hojik world heritage site amma silabani salle ko Hampi se am phajam mafam amani hojik ko Persian ambassador Abdul Razak na bo hairame ba kari han hairame matamda mana Hampi dawna phajaba city ama prisibita amukta uri na kanana hairame ba Persian ambassador Abdul Razak na mujhe koi ei video sida yengsi kaino yengdoi se Vijayanagara Empire na sei chahum kamaina rule tawme ha bado matang hoji ege video sida maga sam thajarak lage Vijayanagara Empire na magi mapan phagalakpa matam sida ne North India da di Vijayanagara sida South India da ne ko ado North India da di Babur amasung Taimur na rule tawme ko Babur redi kano kanagi koi Mughal bu odoki bani do adone ado Taimur ha ji jo Topa India da effect rola India ko dum janma la pani thomai maming ne ko Harihara one ko Harihara one si kanana tamda first ruler of Vijayanagara Empire ne mana Hoysala dynasty bu annex toroga Vijayanagara Empire si panba hogi bane ko ma ki matung da second king na Bukkaraya na aduna Harihara and Bukka hai dung sai ko Bukkaraya na second king of Vijayanagara oina amuk pan gi bane 1356 na 1377 book adoga moini ne pura Vijayanagara Empire se linkhalam base Harihara wana linkat pa horoga establish to ba horoga Bukkaraya na muk mapung phana sandolam bane Vijayanagara Empire se matam sida not Delhi da kador ha matam sida Tughlaq dynasty matung sida Delhi Sultanate ki mapang se asom sonthara me adoga koi Bahmani Sultanate Bahmani dynasty se yamna Papangan tengkela me ko Bahmani si kana hoi sai Vijayanagara Empire si hek matak tang basaruk to leidine Bahmani dynasty Bahmani Sultanate che aduna maram moraga hoi Vijayanagara Empire se hoi expand to matamda damn difficult ama obstacle ma so oiri bane Bahmani Sultanate china aduna maram moraga thangnaba hoi Bahmani Sultanate ka Vijayanagara Empire si mungna basi hawra me kana matamda sai second king book